leb man ni gwok mon ni yon peki cho leb li enni leb me charo malutela wa ka chel ki jo maka megge guberu ka tich kwere ikom lupero jo mapinyo loyo gi te chenkany kon no gi wajo ni gwok mon ni yon peki cho lepe ki tiyu kere we kare campaign bene may nono kari ini beru machalo campaign agent pangarumo beru machalo agent pangarumo entro oi kare mo ini noni komberu agent nini tie sa kol moni dak mano ien beni beru peke iye no la tela gwelo dano ne mo ma nok donyo kwede o ti wani wunjo mo ken ni o ko ke wogo pour wa chere lok money la i art guberu ka cherro kamede en keleb manni gok mo neno peki cho abiru ka ngino ko lepi mod lepi bene luwe mo kene go be lipe go goyore we ni gok mon ni no peki cho aberu ka yenyo ko loke eni mod ni o ka bino abini ang matut ni lep man makeberu ka tit kwere ikare campaign ma padi ikare elections ma padi ikare ye lep makeberu ka tit kere ni gok mon ni no pecho lepe no lep maketika ngalo ke jo mapinyo loyo gi ite chenkany luchan magi mogi pere ite chenkany kiberu ka ngalo gi ni gok monino peicho onokitika meaning ni jemi mawan watika timone kita watika timone pilotian wa jemi mawan watika timone pedano wa jemi mawan watika timone pe family wa kita chalo pour pegunge yuni paypo wigi iye ming ne rwede gibi po la chen mane lep makiti yo kwere ikom lupol kui malu pero to twalle lupol kui ma olo ke nero ni keru ge motie kit melim ke tero gi yo mapat eno won en makeru wu pere go kwiji ka ke mi kado pa que Rachel me kado que mi chabun nuchuba que mi chukari kila chelo nyo nuchu kilo chi yende nen mwech que goyo que jira que don rayon ko daro mano ka doge meeting man mela I oti chino wajo kilo ot gini ming ne ruede gok monero peki cho antina biono ka chono gogi lu wora pian wan ke luon woni gogi pe karma like ene yo wego araberu ka tiji ki alama me al kweda ke ruchal go 2026 go kagi 2026 gogi lu wora wa kayu gidon karewa me dogo dano uramo 2026 gogi luworiwa wa kayu dong joma ke luwa wani wan gogi ni abino katem gonyi telo komo ma won pe otwero niang ento pire tek ni umyuru niang ke borra gino wego ke luwa wani gogi pian wan ka dong echeyo kuyo ke chingwa ke cherro kwere konge birwa ke jemi makonye peke cholo kwan beru pe mwaka beach kadok yeti me tuo bene ka uchake tuo bene uni pe mwaka beach ka yedok duogo ken ka uket ikar me campaign ma ken uket pian campaign no ken kerwa ken ka uket
no mi bet mwaka bich la bon ken mo matiati pian kenyo kere kar campaign lutino ni ka ke birri ke kado ke birri ke chabun ke birri ke mode e goyo ke jira dong matek chi ngela chen lutino ni gubi ken kwan pe mwaka bich unyoka gubi yele chi gubi yele ke goyo matafali bakola yata kidong cher katiyu paka cha bot jo mag gam kui ki bot migiwu mi raka ti paka cha tia gen go gam kui wu me chwale lutino ki gam kwan ma peju go gam kui wu me chwale lutino ki ka kwan woro lumma woro gi gam kui wu mechero kateru family ma megeteru mongi kiluteno ki I ori yeri mategu matiwa woko chalo India gi chalo America gi kama pol chalo England gi nemdem yen ma gam kuini ni ibi to ke cancer gangany wan ma gam kui wani wabi to ke tuwa chwin gangany tuwa dunu wabe toke tuo ma raju adida ikwa wa gankan ento gen gicherro ka loko kidney gi we India America England and so forth eno ne wego gen wo wani gogi kakare wan gogi gi pian what is source of kui maka megi what is source of income gi karge rio botwa kadonge gwaro ke bwarwa kenyo wan kondom kuman ko wado raji nge burro wan kondom koñ wado ko pere nge burro wan kondom ke bwarwa ke jemma raji I wanyo I kombwa wan kondom wan machalo gogi make wajani gok mauni yan pay cho ana biyono ka choyo gogi luwara Dano guberuka yope for life after Museveni in Uganda. Dano guberuka yope pe life after Museveni in Uganda. Tian lokeni kadiri maja Museveni don peke. Mirono wano yubuka kalutiano wa yubuka kaweri wa kakamon wa ke kakalurem wa. Dire maja ka Museveni don peke mirno wano yubuka kawago John no yubuka kagi Paul lutela wa egini wen go wilo odigiro Paul lelo maworo kala tela mado tela mwaka bich mwaka pa ke wiye don tika investing wa woro ke gankan wen go wilo audio wen wo pingo pilokman ni live after Museveni ma wan gogini pe wangeyu ba ma wan luchan pe wangeyu ni there must be life after Museveni jono yubuka kagio lutino gi chwalo kwano wa wo ki yubuka kagio mon gi tok dige gi cherge nywal wa wo ki yubuka kagio Chente lim ke kwalo lim mumi rubino coin lo channe ke kwalo ke diverting o wen ke twali personal accounts jon yubuka kakio lotena choli magiti moñ lotena duo magiti moñ go yubuka ka lotena go wen I moñ matie police go yubuka ka lotena go wen I police I dok tit kuno Department mo ken magenti ye guyu buka kalutiano giyo ki mon giyo wen kuno makari gendon kumri to mo bien kwany ko giyo accident ngole ngoti mengo insurance tie konyo gi family dong mabe kaguta ber machalo MPs one gogi miru cheta bolu kui pilutiano gi we o replacing gen pe ye lutiano paluchan or no opportunity me replacing gen ki parliament replacing gen ki office
la chan mo pe bitimone kala chan mo dite pa ko donyo no carro ki leptong ma bit ma pelare wan gugi arabion ka chono wa ke wang neno ke wang lek pian ko ai pe ke cho wa gok ma neno pe cho man lep makiti yu kwede life after Museveni Jono Yobo komere chawane ludiru mon ma aki ya choli gurwa ka lutien ke weng iso kone iso gurwa ka lutien ke weng iso gurwa ko migi kilu migi ki weng iso gurwa ko lurem gi ko guyer lutien ko lurem ga gupon kuno li gwek manyurni diri ka penyo ruke wa Museveni dong peke manyurni wan gugi wa peke ki karwa ko tianwa pien all this while John ni guberu ka kwanyo opportunity paluchano wen me yupo ka kaloteno gi kakagi ki kakamon gi ki wadi ki lorem en go yupo pikare ma laja dida wakoko chan pikar ma lagien tika yubu kakagi kile momiru kon kwa o dong bene one wa developing good diverting when me yubu kakagi life after Museveni tika biano wundo tela ma ake ya choli kumbro yubu kakawu wen parliament bene kadon wunu pere lutino wiyo mirule kakawu office mo ken kado opere lutino wu la wo ma ja neno lutino pa lu diru mon ma megwa ma chon ke beru ka nyotogi go a ka tie ko training ke wo go tiero genne ken lutino pa lu pero ma bolu ku yedgini lutino pa lu pero ma kogoge ka geno to wando go we o ngari do lu diru wo tumo go wane du go we wane du ko entro chingwa peke mako metere training kamo chingwa peke mako metere wan kamo do pero mi rugaka ka pero ge nena wachi woni mwaka beach me 2026 to 2030 we're doing 2031 no don gware ka alors ti Uganda alors na biro non olo wan lu chan bene watiki lu chundwa waka mo wano lego mwaka beach keken me a tin in fact wan tika lego mwaka ngwen gen gutiyu ke mwaka ma bero donye kom bene paka watin guberu ka yopo kakalo tiano gika ka wori gika ka lurem gika ka ngage ni chaka ma Museveni donye i kom chi o chako nonga chuli me tikwetgi nongo lawa lu ngage me tikwetgi John oberu ka yopo ka gika ken kaka pego yopo ka lu chan en man gen ge waini gok moneno peke cho kaka gogi peke yopo donc anatika leko wondo tua ni anatika wacheni John is ready. Ni kari Museveni a diri. Genti ki kanyongi. Ka bene pinya wachi lele ya elele. Genti ki odigi lo ma wako go wilo wen gangi. Gitok gi cheroko. Ka do ni teach after Museveni. Lo tiano gi ye ki bichoyo. Pian waro pe ki ngechi ma lo tiano gi no ki universities ma pari. Higher institutions of learning ma pari. Lutiano go kwana kun so wana ye wabi dong machado gok monero yampe ki choyo gogi magonero yampe ki choyo don gucho ke pero gucho don ke ngwaich anatika waje ne botu ni wan watika legone ni la dit logo yam eno beru kamino teach appointment ba yam la dilo berka mi ne bod lo tiana chuli matego wen lo tiana langi matego wen alu matego wen kumale me Uganda matego wen appointments igini wen John ni guti yu kwele me yu pokakagi kika kalu tiana ge
wa lego la dit lobo o kwanye wa nomination form o chung machalo president ma Uganda pe 2026 chika endong mero wekotela o wektela i 2030 no mwaka ngwen eni kong wan wa tute merwako luchan ben kaka mugo lutiano wa wan gugi mano upeki choyo wani mirwa ruwa patika dok pi an atika dok pi wan mwaka ngwen moni eni la dit lobo kwany wa konya mwaka ngwen ke meru ki ario mudonge no beru mwaka bichiel no mirwa chago ticho ye right now mwaka bichiel eni pian wadonke in fact mwaka bich pian 2025 2026 dong ye manyuru wa beru ke mwaka a bich me atin me o i 2030 no mwaka di inde nani kenyo mwaka bich mabob wati yu kwede menero nene wan gugi mayampe ke choyo wani ye matika bino ni umyurubedi ye pa gugi moneno yangi pian anda bino choyo gugi luwarao ye matika bino 2026 kapeliti gima bete me ya nyim ka Museveni dong peke kapeliti cheko etuk kilokani atuka John ngurwa ko lutiano ke we mon lutiano ke gama muchara duwe ki duwe pe ngurwa ko lutiano paluchan ka utamo ya bulu ludiru mon mate ya chole ni wen uchiru cha yenyo jemi ubi no statistics ubi dugu ki results ngurwa ko lutiano ke weri ke ken ke luremgi mati esone mati UPDF timongo mati police Matie prison Uganda prison matie ngo gurwa ko lutiano kike ken cheruka kwan ben medo rom lutiano kike ken choyo kadet ka ubino timo ngo lutiano giyo mirubien ka punyu dano inero mapat ke eno teach when tie anything jowa manma la dilo buberkatima pointing again enter appointment ne pe konyo gen ki dogange kane koñ pa offices gini tie once ki chimi oni beri ke twero ke opportunity mo me konyo olodano iyo mano rwate kari ka bet offices mo kene chene madi peye ento olo advantages duong John guti yuki advantages igini me yo polutino ki weri ki family ki ken ni in case Museveni peke mira wek family na mabe eto pego tampi wan gogi magen wayni gok mawni no pecho kita dong yam gen pecho yu gogi gok la wodu alqueda obienu ka chono wu 2026 la dit lobo o miro chung pian wangeni karni ngo mwaka pa la dit lobo do chero by 2030 dong no la dit lobo petwero dugu dak ne ene du ka chung man neno wa macharu KDP kong dong la dit lobo chung we ko kwany wa ke mwaka bichi ke ken utinyo rere cheng lo chan wan beno rak dana wa kakamugu morong en kire wani laro jemi mau balle do balle ko wan me go be bir mwaka bichi ken mete mo positioning ourselves wek bene pedo be right total in case Museveni dirima ya berope Uganda wani after Museveni neno ne tek lo ba me di wugum